ki khubo ki punya Myntri Rangbah du kari Narendra Modi ula pli perda bat bu mau nongrim nak benta ki projek keroi kepar ki Shongdor hado apusau haja Klur Tyngka ha Gujarat. Aba ajingkren ha jingelang pat ba ha dahot ula batai ba ka operation sendur ka longkum ka jingpen pau ya ka jing kodor ba ka jing teli jong ke India da ka banjur halo ka jing kongsan jong ka jing shania haladi ban penyo ya ka viksit Bharat. Daga bakadau ya ka jingkiu ke India ki kampen mi tiar ha ka perthei ula ong baki tiar ki bala penmi da ke India menta ki yarap ban penya ya ki rel ha ki ri kum hari England, France ban Mexico ula Kaweh Lamaru ya ka rel khandai hajar HP electric ka ban ningkong na ka karkhana bathamai ha dahot ha ka sinjam ka ban kentiu tanat rel kari फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ka India ka